nga wan patingga. Ito yung samwen naging itatao na magtitiya. Doña Claudia, nabasnakin matakobre nga bakit kinina ni Edgardo. Ipapilan ni Miss Freya Memory. Ella! Ulo deh, man tatugaw. Edgardo, anak ni Doña Claudia, kaya na yan ni Teresa. Ipapilan ni Mr. Amado Kervin Jr. Teresa, may isa nga babaunin na singpet na balasang kaya na yan ni Edgardo. Ipapilan ni Miss Michelle Vistera. Renato, driver ni Doña Claudia na mayat ni Merlita, pinagpalit ang kamalala ni Juan. Ipapilan ni Mr. J.B. Banson. Ella! Buti man deh tatugaw nga bes. Juana, nabagna na balasa, nagpalingasaw ni Edgardo ng kamalala ni Juana. Ni Renato, ipapilan ni Miss Mabel Panela. Merlita, may isa babaunin na Doña Claudia, ang nasisirap sa siling itira, kaya na yan ni Renato. Ipapilan ni Miss May Annabel Alvarez. Eloisa, bunga tayo na yan ni Edgardo ng Teresa. Ibuibing, ipapilan ni Miss Marinel Atinaha. Ibumaysan ka na kaya balasa, ipapilan ni Miss Lea May Delgado. Babu, pinabakil nga din ni Teresa, kinagbalingataw ni Ate Luisa. Ibuibing, ipapilan ni Mr. Tito Simon Ibavis Jr. Ibumaysan ka na kaya Amaro, ipapilan ni Mr. Jared Adinaha. Mrs. Sandoval, ina ni Babu, nangitalyan ito amin na pinabaklang natin ni Teresa. Ipapilan, Miss Karen Primo. Nagiginat na panap para ken. Kotna, karating na lumba-lumba na gabet at lalo na pinangan. Ipapilan ni Miss Jenny Kilana. Ipapilan ni Miss Juliana Are.
na yan nga sa Miweng, ngayon na na tayo ni Miss Joanna Arne. Manang les, dakin to ka talikod. Kay kabkabil na lang. Kay kabkabi. Hindi. Kapatid tayo kapsa.